Uyu ni Nkurunziza Egide ukuriye itsinda ry'inyeshyamba 19 zo mu mutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi ziherutse gufatirwa n'ingabo z'igihugu mu ishyamba rya Nyungwe ku butaka bw'u Rwanda hari tariki 29 Nzeri 2020 mu murenge wa Ruheru. Nkurunziza arasobanura impamvu yatumye binjira ku butaka bw'u Rwanda binyuranije n'amategeko kandi banafite intwaro. Tumaze mu kwezi kurenga turwanira gutaha bw'u Burundi, turwana n'igisirikare cy'u Burundi, turwana na Aduyi, tumaze turwana na Aduyi, tukaba mu mutego dusanga twisanze kutaka u Rwanda, tugwa mu mutego tufatwa n'ingabo z'u Rwanda. Ntabwo twari turamenya kubera amashamba yameze nk'ayasa, ubwo tusanga twambutse tukiraba mu mugongo wacu turanga igihugu cy'u Burundi, no twisanze mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u Rwanda, tubona mu mutego. Ubwo abandi basigaye hakurya mu Burundi, mu mashamba yo hakurya mu Burundi, twisanze turi mu mutego w'ingabo z'u Rwanda. Twagwaniye mu mashamba menshi, twagwaniye turwana muri shamba rya Kabarore, ariko tutuka mu shamba rya Muruta na za Musigati hirya muri Bubanza. Muri raporo Majoro Alexis Nkuranga ukuriye ikigo cya gisirikare cya Gisego giherereye mu ishyamba rya Nyungwe mu murenge wa Ruheru yahaye abasirikare baturutse mu itsinda IGVM ry'ingabo zishinzwe kugenzura imipaka mu karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari, yagaragaje ko izi nyeshyamba zafatiwe mu bikorwa byo gucunga umutekano by'ingabo z'u Rwanda, aho izo nyeshyamba zarenzeho umupaka metero 600 uvuye ku butaka bw'u Burundi. Uwaje ahagarariye iri tsinda IGVM Koloneli Rigobert Ibwanga waturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye imitwe yitwara gisirikare igikorera ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri aka karere mu mashyamba atandukanye kubireka kuko ngo bigira ingaruka zitandukanye ku baturage. Nous voulons qu'il y ait la stabilité dans la région. Turashaka umutuzo mu karere. Uramutse utekereje ibikorwa byabereye inemba nimba mwarakurikiye ibyabaye ntacyo bimaze. Icyo twifuza kandi tunasaba iyi mitwe yitwara gisirikare ikorera mu mashyamba atandukanye muri aka karere ni uguhagarika ibyo bikorwa. Ubwo nibwo butumwa bw'amahoro dushaka gutanga kuri izi nyeshyamba kugira ngo tugire amahoro bityo abaturage n'ibyabo babeho mu bwisanzure. Pour qu'il y ait la stabilité dans le pays, pour qu'il y ait la libre circulation de personnes et des biens dans la région. Voilà. Et après cette vérification, quand ça se passe comme ça. Hanyuma nyuma yo gukora ubu bushakashatsi turakora raporo izashyikirizwa ibihugu bigize uyu muryango, ni ukuvuga uhagarariye abakuru ba za Etat Majoro muri Sirigeri ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo muri Sirigeri. De tous les pays de la Sirigeri. Abaturage batuye muri imwe mu mirenge yakunze kwibasirwa bikomeye n'inyeshyamba ndetse zikanahitana ubuzima bw'abagenzi babo bavuga ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda zikorera muri aka gace bitanga ihumure kuri bo, nabo kandi ngo biyemeje gufatanyiriza hamwe bakabungabunga umutekano wabo muri rusange. Innovativité yose yarinzwe n'ingabo z'igihugu, ibirinzwe n'ingabo z'igihugu. Nanjye nubwo ndi umuzaza nkafite imyaka 80, iyo nkubonye utamwaka icyangombwa, nzana icyangombwa nushaka ubugenda muri vatinda guhagarika, nizana icyangombwa. Niko tumeze hano Nyamata Nyaruguru, koko ni yacu, ni yacu. Icyambere ni kurara amarondo, kwitabira gukurikirana urujya n'uruza rw'abantu, ndeba uwaba ashaka kuba yakambuka mu ndi cyangwa se n'undi ashaka kugaruka kuza mu Rwanda, kubera ko n'ubundi Burundi n'igihugu tuturanye cy'inkiko, kandi ku munsi n'umunsi n'isaha tuba turi maso ducunga yuko nta munyamahanga se cyangwa n'umunyarwanda wakwambuka muri icyo gihugu cyakurya cy'igitura. Izi nyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara zafatanwe ibikoresho birimo imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 17, imwe y'amashini gani, imwe yo mu bwoko bwa rocket launcher, ibiturika, radio zitumanaho 2, ibikapu n'agafuka karimo amasasu. Kalexte Kaberuka mu karere ka Nyaruguru.